Prepoznatljiv po manastiru iz 15. veka, Lepenac ima oko 300 domaćinstava, osnovnu školu i vrtić, veterinarsku ambulantu, par prodavnica i 2 hladnjače u kojima posao u sezoni nađe tek 100 od 1000 meštana ovog pitomog bruskog sela. Na selu je težak život, ali može da se učini lepšim uz neka ulaganja, infrastrukturu, puteve, vodu normalno. Mladi se trude da odu iz sela u grad. Stopa nezaposlenosti u Brusu veća je od 30%. Početak radova na izgradnji fabrike peleta po najsavremenijoj nemačkoj tehnologiji, u kojoj će krajem jula posao naći 50 radnika, meštani su otuda zdušno podržali. To bi za naše selo značilo mnogo. Mi bismo time pojačali standard naših ljudi. Fabriku vrednu oko 2 miliona evra grade Goran Radmanovac i Milomir Zdravković, rođeni Brusjani koji 4 veka rade u Rusiji. Pelet iz Lepenca planiraju da izvoze na nemačko tržište. Ako bude uspešan plan, proizvodnja, izvoz, planiramo mnogo takih objekata sagraditi na teritorije Rasinskog okruga. Na proleće se u Lepencu sredstvima srpskih privrednika iz rasejanja očekuje izgradnje i druge fabrike sa novih 50 radnih mesta. To je posebno važno ako se zna da dijaspora u svetu ulaže oko 90% novca u svoj zavičaj. Što znači da bi u Srbiji, koja daje u doznakama oko 3 milijarde evra godišnje, trebalo da je otprilike toliko i u investicijama. Nažalost, samo 10% od toga su investicije, po tome se razlikujemo od svih drugih dijaspora i ovo što radimo upravo napor u tom pravcu da povećamo ovaj deo koji se odnosi na investicije. Na jesen će u Kruševcu, gde se očekuje otvaranje nove kancelarije za dijasporu, biti organizovana i velika konferencija na kojoj će o daljim investicijama i zapošljavanju pregovarati srpski i ruski privrednici.